Ki nonghikai school Adhoc apo kalama ka Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom kilapan kre yelade ban miet lynti kjat persa ka main sekretariat ka bolong sibenta na ka jiki persa baklambo por ban penbor ya ka sarkar jela ban penolong ya kijingdawa jongki haswa ka nik Federation kalarai ban sange hikai school nadu ka arpnai tarik jilio arjar par habaro ki kerdan jikai bakanthop nadu ki school pre-primary lower primary upper primary secondary kanthop kinoikai hindi but food teachers hadu ki higher secondary larai babaro kinoikai hasilong kinwan ban yelom man kasngi khmat sekretariat but ki banari lom garo kin yelom hakmat kamini sekretariat hatura kinoikai kilami surok byang hakano phai sngi ka arpatri julio arjar par hadien bakhlami jingekran e na lai tili gi lang ka kanhon menteri ka sarkar jilla halor ki mat jingdawa ka federation kataban kentiu tulab markat prajar tengkan lor ka jingpen kiu tulab ka 100% manusnam